Selamat datang ke Teh Tarik Podcast. Ya. Apa khabar geng? Okey? Alhamdulillah, Macam geng. lama kita punya tempat hari ni. Ya, Berkot-kot lagi kita. ini dipanggil Perpustakaan UMS. Tempat okey. di mana kita melangsungkan International Conference on Economics and Business Case Studies 2026 ataupun ICEPS 2026 lah. Betul. So kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Library UMS kerana memberikan kita fasiliti yang sangat lengkap, sangat selesa, Betul. penuh dengan segala kemudahan. Dan saya diinform pentas ni kita adalah perasmi geng. Itulah. Kita yang rasmi di pentas ni. So alhamdulillah lah, artinya kita telah melakar sejarah tersendiri, Tersendiri. iaitu Baru siap lah merasmikan. ni. Baru siap. Oh, Inilah siap. bobok gam lagi ni. Bobok gam lagi. Dah maksudnya di sini. Dah betul lah, maksudnya wallpaper ni kan. Dia kan dia pakai gam dinding tu. Ya, masih Untuk baru. apa ni? Betul. Putih lagi. Itulah. So kita hiasi dengan banting yang kita ada yang melibatkan scriptory editing, TV Teh Tarik of TV Teh course, Tarik lah. dan juga for sure lah kita punya ICEP 2026 yang menerima respon yang sangat positif. Yes. Iya, lebih dari 100 Sangat paper, positif. 100 business case studies. Ya. Ah. So you imagine inilah case-case study yang terpencil ataupun terperinci yang melibatkan very micro, melibatkan organisasi, be it company ataupun government agency, yang mana case itu unik untuk di-highlight supaya ianya menjadi pengajaran kepada ialah apa-apa business entity lah. Betul. Jadi kita punya ICEPS ni dibawakan khas juga oleh Dewan Perniagaan Bumi Putra Sabah, dan kerana itu kita sempat juga culik satu orang yang paling penting dalam kedua penting kali dalam KBS, iaitu bersama kita adalah CTO, Chief Technologies Officer untuk Dewan Perniagaan Bumi Putra Sabah, Dr. Janifal Alipal. Kan Dr. Janifal. Yeah, thank you so much for having me today. So I'm honored lah to be here dekat Teh Tarik. TV saya selalu terbalik. Teh Tarik TV. Okay. TV Teh Tarik. Okay. Yeah. So I think it's the same lah ya. The So same, yeah. TV Teh Tarik ni, so saya rasa this is a good platform for everybody, and then honored to be one of it lah. Yeah, so basically Dr. Janifal juga merupakan our fellow podcasters lah. Okay, so Dr. Janifal tekong kepada their own podcast channel, which is Anak Laut Podcast. So actually basically macam kami ni TV Teh Tarik ni dia macam junior ni masih kan. So sebelum ni kita run Pisang Goreng Podcast pun actually sebelum saya join Pisang Goreng Podcast tu kan, Anak Laut ni merupakan antara podcast yang saya tengok lah. Dan saya tengok lah. Macam belajar begini pula flow dia dan iyalah sama geng, kita punya format geng, independent production. Very independent. Kita funded our own, and then edit our own. So semua kita sendiri macam gitu. So yalah. Kalau saya boleh tanyakan, jadi sekarang macam mana? What is the new direction ataupun apa yang disasarkan oleh Anak Laut ni? So mungkin Anak Laut Podcast pada tahun ini bagi saya very special year, sebab tahun ini adalah tahun ke-63 kita merdeka. Ingatan 63 Anak Laut. So saya pun lebih lama juga podcast So ni. 63 tahun kita merdeka, meaning sesuai lah juga dengan perbicaraan rakyat sekarang di Sabah ni yang banyak menumpukan dengan isu-isu MA63. So untuk kali ni kita punya Anak Laut Podcast will be the third season lah. Season ketiga. Episode? We done multiple episode already, but I don't have time to edit. Like I said, it's depends on when I get the time to edit and then release. So Which this is you the don't thing. have time. Yeah, but I need to make time. I need to make time. Kalau tidak, nanti tidak terkeluar. Ada few guests yang kita invite, a very interesting one, to give the perspective on where we are now in terms of our punya fight for the MAN 63, and then who we are. That's the most important question lah untuk season ketiga ni. Dia lebih kepada asking and macam yes, asking kita punya position, where do we going next. Sebab what happen now dekat Sabah ni, kita masih lagi mengimbau masa lalu.
Kita masih lagi, ini masalah penyakit orang Sabah lah mungkin. Sorry to say kalau ada yang rasa macam agak terasa di luar sana, tapi bagi saya orang Sabah ni satu je. Bila kita panggil dorang berbicara, dorang akan berbicara pasal masa lampau, mengimbau masa lampau, mengimbau masalah. Bila ada sesi perbincangan, mereka akan lebih banyak bercerita berkenaan dengan masalah dan isu, tetapi tidak kepada penyelesaian. Jadi apa yang berlaku ialah, we've been independent 63 years kan, and then we fight for the MA63 to be honoured, but we talk about problems, no solution. So this is the thing yang for me, the solution is back to our identity as Sabahan. So season 3 untuk Anak Lot Podcast, thank you so much, sebab sesi ni tidak sepatutnya bercakap pasal Anak Lot Podcast, tapi it's like a promotion to Anak Lot Podcast. No worries. So untuk kita punya season 3 Anak Lot Podcast ni, kita akan cerita more on identity. Kita akan bercerita pasal identity kita. We ask people who fights for MS63, we ask them what they think about our identity. Are we there? What next? Sebab topik kan, so maybe we can sebab actually sorry Dr. Jennifer. Yeah, no worries. It's okay. Apa ni, kami ada juga macam kita punya geng lagi di Teh Tarik ni, kita ada satu lagi isu which is Teh Tarik Panas yang membincangkan isu-isu yang orang takut untuk cerita sebenarnya. Jadi mungkin kita boleh cross sama-sama lah kan. Boleh. I'm happy to grill. Adalah Grill or to be grilled? To be grilled. Grill or to be grilled. Kita adalah kewajipan kita untuk bercerita berkenaan soal-soal yang orang takut, especially politician takut untuk bercakap. Kita boleh. Betul. Kita mesti sampaikan lah dari segi akademik lah. Cumanya, hari ni kita punya topik, saya mau balik, pusing balik. Bawa balik. Pusing balik. Hari ni kita nak mau cerita pasal kenangan lalu. Kita mau cerita pasal masa depan pula, which is digital economy and data center. Jadi mungkin boleh kan, sebab Dr. Jennifer pun merupakan seorang yang bermain data daripada zaman dia IDS ke peneraju, Yayasan Peneraju, dan sehinggalah sekarang ni ke DPBS lah. Jadi kita mungkin boleh go into deep lah on the data kan. Jadi kepada penonton di luar sana, di Johor dia ada lebih berapa? 70 lebih data center. Di Selangor pula dia ada banyak juga data center, ada yang buat di ulu-ulu ataupun buat di tengah bandar, ada yang buat di dekat residence lagi kan. Jadi kalau kita tengok kan, sometimes kan Menteri Digital, Menteri Komunikasi, rasmi sana, rasmi sini kan. Saya tengok newspaper, kenapa macam tiada orang rasmi di Sabah ni baru tahu kita tiada data center pula. Di Sabah ni sebenarnya kosong data center. So mungkin macam mana tu geng? Ya, tu saya terfikir geng, apa cerita tu geng? Kalau kita boleh rasmi hard drive, boleh ke? Tapi itu bukan skala data center lah kan, kalau begitu kan. Boleh di Kampung Sing. Beli sendiri lah kan, tak perlu rasmi. So geng, itu yang perkara yang bermain di fikiran saya juga, bukanlah melibatkan trend. Maksudnya di sini kita bukanlah kata orang berharap supaya dirasmikan ataupun dibawa data center di sini disebabkan oleh kita pun mau ikut itu trend bah. Kita ini kata orang bukan FOMO juga, bukan juga fear of missing out kan, begitu. Dalam kata orang isu-isu ataupun news ekonomi macam data center ni. Tapi kita dapat lihat kepentingan data center itu berdasarkan pengalaman kita sendiri di universiti bah. Kerana apa? Di universiti ni kan kita bergantung ataupun kita banyak melakukan online learning. Kan? Online learning maksudnya di sini kita menggunakan apa-apa platform lah. Be it Webex, Google Meet ataupun Microsoft Teams. Dan kita ada cabaran bila mana kita beralih daripada satu platform kepada platform yang lain. Dan data kita tu, bila kita beralih contohnya daripada Webex ke Microsoft Teams, data kita itu memang berterabyte lah data tu. Dan untuk kita transfer daripada satu platform ke platform yang lain memang close to impossible. Dan dia memang membawa kepada isu kehilangan ataupun kemusnahan data. Macam contohnya sebelum ni kan saya penyelaras kepada satu program di fakulti lah. Tapi bila data tu disimpan dalam satu platform dan kemudian kita beralih kepada platform yang lain, ini kita relatekan dengan keadaan kita secara peribadi lah kan, dengan isu data center. So bila kita terpaksa beralih ke platform yang lain, data-data yang kita tertinggal ni
Sebab ialah kan banyak kalau kita mau transfer. So dia terhapus begitu saja dah. So dari situ saya lihat bagaimana kepentingan untuk kita punya data center sendirilah. Bukanlah kita cuba relatekan dengan kita punya masalah peribadi sebagai pensyarah, sebab ialah masing-masing lah punya tanggungjawab kan. Tetapi saya lihat dalam konteks skala yang lebih makro, contohnya skala kerajaan negeri ataupun perusahaan yang besar. Sebab apa? Untuk dia bergantung kepada cloud storage, contohnya Google Drive ataupun OneDrive, kosnya itu mahal. Contohnya kalau Google Drive itu untuk dia subscribe, setiap tahun dia perlu bayar, it depends lah, tapi mungkin 200-300 ringgit itu, tapi itu pun datanya limited kan. So itu individu. And what about the government ataupun huge business entities yang perlu storage data yang banyak secara dalam talian? Lebih-lebih sekarang ini yang mana kita hidup pada era di mana kita banyak melakukan work from home, kita banyak buat kerja di lapangan, dan kita tidaklah mau bawa kita punya drive tu kan sana sini kan. Dah lah hilang. Kalau dulu ada thumb drive tu kan, dulu data boleh muat dalam satu thumb drive. Sekarang ni data kau mau simpan di mana dia? So itu maksudnya di sini data center di sini kita boleh lihat dia punya kepentingan sini dalam kita menyimpan data-data yang quantity ataupun volumenya itu besar. So saya sebenarnya berfikir dalam konteks makro, contohnya macam state government ataupun large entities, diorang ni sebenarnya ini soalan pertama saya lah Dok. Diorang ni sebenarnya tempatkan diorang punya data ni di mana? Adakah dia dalam bentuk hard drive kah ataupun diorang pun ni buat dalam bentuk cloud kah? Since Dok adalah data scientist yang banyak bekerja dengan state agency, so Dok mungkin mempunyai info berkenaan tentang hal ni lah. Okay, thank you so much. This is a very interesting topic. I've been work with multiple clients before jugalah kan. So I call them client lah sebab now ni saya bekerja untuk advocate pasal Bumiputra punya businesses with Dewan, so that dekat Dewan Bumiputra sendiri pun we looking into how do we going to change our investment strategy. Sebab dulu rasanya Dewan ini investment dia lebih kepada investment berbentuk fizikal, tanah, bangunan dan sebagainya. Dan ini adalah milikan equity fizikal lah, kalau kita boleh cakap sebegitu. Tetapi dalam era AI, data dan sebagainya ni, sebenarnya Dewan melihat kepada satu hara tuju di mana kita perlu invest kepada digital equity. So digital equity ni adalah macam kita boleh panggil sebagai rumah lah sebelum kita bercerita pasal digital data dan sebagainya ni lah. So balik kepada ekosistem kerajaan, kerajaan bagi saya sebagai entiti yang diberi mandat untuk menguruskan negeri ini kan, macam memberi operasi dan sebagainya kepada negeri ini. Saya rasa kita sudah kena step out from this game lah, physical game. Physical game ni maksud saya, kalau mereka mahu deal pasal data, diorang akan cakap pasal hard drive, kata begitu. Ada dalam komputer saya, ada dalam kami punya server sendiri di dalam office, ada dalam saya punya NAS. Biasanya kebanyakan di sinilah, di Sabah ni, saya ambil contoh lah, satu agensi yang mengumpulkan bahan-bahan rujukan utama, katakanlah satu tu kan, contoh macam library. Library pun masih bergantung dengan NAS, network attached storage. So NAS ini dia macam, anggap sajalah dia macam central hard drive. Dia hard drive. Dia hard drive, dia akses melalui intranet. Ini memang sangat lembab jugalah kan, kalau daripada segi macam akses data, dan potensi untuk kehilangan data tu sangat tinggi juga kalau pakai NAS ini, sebab dia punya pick up time tu lambat. Kita kalau dalam bahasa teknologi dia punya throughput tu dengan dia punya latency tu ada isu.
Maknanya cara data tu ditransfer tu sometimes dia lost in the transfer. So this is the problem with NAS, which most of the agencies yang ada di Sabah ini dorang bergantung pada NAS. Itu satu physical data storage. Then the second one ialah macam saya agree dengan doktor tadi, kebanyakan juga saya nampak kita punya agensi di Sabah ini bergantung dengan cloud storage. So cloud storage, there's nothing issue with cloud storage sebenarnya, as long as you read the contract, you know what you doing with them, and then what you are committed to. I think no issue setakat ini. Tapi isunya sekarang ini, again, back to the integrity of the data. Integrity of the data ni bukan berkaitan pasal hanya security data tau. Pasal integrity of data ni maksudnya kalau kita simpan 10, bila kita mau ambil balik dia 10, bukan 9.8. Apa yang berlaku ialah dalam cloud storage ialah kau simpan 10, tapi bila kau ambil balik dia jadi 9.8 sebab 0.2 daripada volume of the data can be lost somewhere yang you cannot trace. This is issue with the cloud database lah. So the quality, the integrity, quality of the image been compressed. So this is the thing yang sebenarnya isu-isu sebegini, it's a call for everybody yang kita semuanya perlu looking into a sustainable solution. Okay? Sesuai lah dengan kita punya ni kan. Kita punya ni sustainable economics. So bila kita cerita pasal sekarang macam Dewan, they are into this owning the digital equity. But what is the platform untuk owning the digital equity? I agree, data center. Data center ni dia bukan sahaja simpan data tau. Dan data center ni dia proses juga. Dia proses juga data. Dan data center ini sebenarnya dia ada beberapa level lah. Data center level 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 lah level dia biasanya. Di Sabah ni kita ada data center, tapi a dedicated data center. So dedicated data center contoh dia hanya untuk kementerian sahaja. Dia hanya untuk sekolah sahaja. So macam di Penampang kita ada satu data center untuk sekolah sahaja. So dia handle data-data sekolah di sana. Tapi isunya ialah dia punya teknologi. Macam kalau telefon you mau update, ada satu limitation version ni kau tak boleh update, kau kena beli telefon baru. That's what happened with data center yang we having dan di Sabah lah kebanyakannya. Even the dedicated data center yang untuk kerajaan negeri pun sebenarnya banyak yang sudah peralatan dia sudah outdated. Jadi bila kita ada macam tu banyak benda yang kita tidak boleh upgrade, akhirnya dia jadi macam container saja. Dia tidak boleh proses. Macam gitu. Dia boleh proses tapi with certain limitation. Jadi macam kita mau host sendiri AI kita di situ, kita mau host susah. Kita mau host sendiri kita punya cloud storage di situ pun susah sebab churning up the data tu here and there sebenarnya limitasi dia bukan disebabkan kita punya network sahaja, tapi disebabkan hardware kita yang ada di situ. Di data center itu yang memang sudah outdated macam tu. So ini yang kita ada sekarang, kalau saya tidak silap dia level 2. Level 2 very conventional data center. So not even level 3 kan. So level 4 is the GPU data center yang dia ada AI, dia boleh proses, dia boleh jadi virtual computer. So sebenarnya having the level 4 data center is very good for centralized agencies. Macam kerajaan, instead of you purchasing multiple computers, you set virtual computers that everybody can use. Even the komputer yang biasa-biasa saja pun dia boleh proses big data sebab dia attach to the data center level 4 tadi tu untuk dia proses data dia semua di sana. Then it gives you result. Because whatever it is, macam hardware wise kita sudah centralize komputer kita in certain
area which is our data center level 4 tadi yang supposed to behave dah, then kita boleh jaga juga kita punya quality of data. And then kita boleh have our own dedicated AI di dalam itu. Kita boleh install our own ChatGPT di dalam, our own AI di dalam. What happen now, saya lihat mungkin untuk tutup sesi pertama ni, saya rasa yes, saya setuju kita embrace on AI. Saya tengok kebanyakan penjawat awam sekarang ini sudah didedahkan dengan AI. But my question is, di mana dorang host AI itu? Copilot, ChatGPT, Cloud, yang semua ni kamu host di mana? Kalau kamu host di luar negara, whatever that you ask in it owned by the other people. Meaning kita punya data sudah leakage at another country. Okay, sekejap. Maksudnya kalau penjawat-penjawat awam ni dia proses satu benda info atau info yang very apa sebenarnya ni Sensitif. Bukan sensitif, dia secret bah. Apa OSN ni apa? Rahsia kerajaan. Yes, rahsia negara, rahsia kerajaan. So if they proceed in ChatGPT lah contohnya kan. So the data actually sudah leakage lah, can be said. Yeah. ChatGPT sebab sekarang kita punya ChatGPT dan juga Cloud tu, kita punya ChatGPT dan juga Copilot ni tidak host di sini. Kita tidak data center. Most probably dia host dekat Taiwan, dia host dekat Singapore. Jadi if you have, let's say lah, you penjawat awam, you ada data Excel survey somewhere, you upload kepada ChatGPT, you ask ChatGPT whatsoever, good, you get the result. But again, your data leakage dekat orang yang host you punya ChatGPT tadi. So supposed to be with data center ni, it's a pressing issues kalau kita mahu macam yalah automate workload macam tu sebab dan menjaga kerahsiaan kita. So saya nampak kita masih tidak ada mekanisme untuk mengurus this phenomena. I can call this like a phenomena sudah. You biarkan you punya penjawat awam guna AI yang entah apa saja dia feeding kepada AI tu, yang sebenarnya kamu punya data which host in Singapore or dekat Taiwan, where Singapore and Taiwan yang own the data center, yang run kamu punya Copilot dan juga ChatGPT, basically you are feeding and giving them free of charge of data. So because you need to aware this. Ya. So itulah mungkin kalau saya boleh terus masuk section 2 kan. Boleh. Mungkin kalau kita boleh relate dengan apa yang Dr. Jennifer ni sebutkan. Sebenarnya isu ni dia berkaitan dengan economic sovereignty kita, Pak. Sebab you imagine that we relies on cloud to store our data lah kan, ataupun we rely on this AI to generate information based on the data that we attach there. So what happen if for example kita ada dispute dengan mana-mana negara? Kan kita sekarang bercerita tentang geopolitical tension kan. Dan kemudian negara itu stop kita daripada akses kepada data yang kita upload di sana. So we don't have, it will incapacitate us. Especially if let's say kita ni adalah business operators lah kan, ataupun government agency yang berkaitan dengan ekonomi, misalnya Kementerian Ekonomi. Kita tidaklah cakap Kementerian Ekonomi menggunakan cloud dan sebagainya, tapi just assume lah begitu kan, kita andaikan begitu. So how do you make decision if you no longer have access to the data? So inilah yang berlaku dengan Iran sebelum ini dan juga Russia sebelum ini, bila bergantung banyak dengan penggunaan AI dan juga cloud computing. Bila negara-negara tertentu ini prevent them from accessing their cloud ataupun AI, they almost macam kata orang macam terus pudung bah, terus lumpuh, tidak boleh buat apa-apa. So you cannot make anything bah. So it will for sure akan impact kau punya ekonomi bah. Okay. Sebab you no longer have the data, you cannot process anything, you cannot move, you cannot make decision. So eventually kau punya ekonomi akan collapse. Kan? Kau punya ekonomi akan collapse. So that is another reason kenapa kita perlukan ini data center. Not just because we need data to store our data center to store our data, or because we need more upgraded more space, no, but it is because it is our right
to secure our sovereign. Maksudnya ini adalah hak mutlak kita bah. Ianya adalah perkara asasi yang kita seharusnya ada, sebagaimana kita ada jalan raya, kita ada jembatan, kita ada whatever lah, infrastructure, you name it lah kan. We also need to secure our sovereignty when it comes to data, especially nowadays where we are moving towards digital economy, whatever lah kan. So for sure lagilah lebih penting data center tu. Okay, so mungkin kalau saya boleh tanya kepada Dr. Izan lah kan. So geng punya pandangan tentang isu ni macam mana? How pressing the issue is for macam ni kita ni. I'm not really dalam apa internet savvy apa sangat kan, kau tahu lah, muka muda tapi macam pakcik kan. Tapi bila saya dengar the two of you discussing on this one kan, dia macam merisaukan saya. Misal mungkin kerajaan kan dia boleh block lah daripada penggunaan AI apa semua ni kan. Tapi kalau pegawai kerajaan ni dia ada personal komputer, access personal daripada rumah apa sana, upload something yang sangat rahsia sensitif kepada kerajaan. Kita takut nanti benda tu negara luar tahu, and then at the same time dia boleh jadi bahan ugutan bah kepada negara tu. If something happen, we never know kan. Pasal yalah rahsia-rahsia ni orang boleh pegang kan. Jadi bila saya dengar lagi kan, satu kan ada keperluan untuk Malaysia dan juga Sabah have their own data center ni kan, begitu kan. Instead of kau processing semua data or store di luar, dia mesti disimpan di sini, especially yang pejabat awam lah, untuk pejabat awam lah yang deal sama data kan. Bukan pasal every time we talk about data center, we talk about peluang pekerjaan, lepas tu penggunaan air dan elektrik. Tapi actually ini isu biasa bah. The one yang you said ni yang very very sensitive, dan saya pun tak tahu. Saya tahu budak-budak saya punya student upload ChatGPT dapat jawapan itu saja kan, marahlah. Tapi benda ni ini lebih merisaukan. Sebab tu ownership of this digital equity must be in a closed loop, you know. You must understood what is the digital equity now. Big country invest into that. They build data center their own to host this. Sebab for them, dorang bagi service, you get the virtual computer for them, but towards the end sebenarnya they also know you. Indirectly they also know you, because this is the digital equity. We own the equity. So this is the So sorry geng, tadi sebelum saya lupa, tadi Dok ada sebut tentang investment bahkan. So another thing yang kita ingin lihat lah dalam melaksanakan data center ni, for sure every country dia mempunyai impian untuk mendapatkan dia punya data center sendiri kan. Siapa-siapa pun ada kemampuan, ada keinginan masing-masing. Cuma dalam konteks Sabah ni lah kan, do we have the capacity in terms of financial capacity dan human resource capacity to have such technology? Sebenarnya kalau kita cerita pasal investment of this specific technology data center, ada two things lah yang biasanya orang akan tanya. Pertama pasal power supply. So kita punya power dia kena stable. Okay, sebab data center ni memerlukan 24 hours punya electricity punya supply. Itu the first question lah biasanya investor akan tanya. Do you have enough power supply? Kalau saya cerita pasal enough or not enough power supply, sebenarnya, correct me if I'm wrong, but for me, kalau data center itu di pantai barat ini, enough. Sebab di Sabah ini kita dibagikan kepada dua region, satu pantai barat dan satu pantai timur. What happen is, most of the electricity yang kita jana, semuanya daripada pantai barat. Dan di pantai barat ni, as far as I know, we have surplus of electricity. Lebih kurang 300 megawatt. Kita ada surplus yang kita boleh sebenarnya gunakan untuk benda lain. Tapi saya tidak tahu di mana isunya. Mungkin disebabkan ada masalah ni, mungkin power itu most of the time loss. Jadi power loss kita tinggi walaupun kita ada surplus. Itu cerita pantai barat. Di pantai timur pula, pantai timur generation rendah dan kita memang ada shortage of power.
almost the same amount, 275 megawatts, lebih kurang macam gitu di pantai barat. Jadi if you ask me, is that possible for investor to come and invest? Kalau dorang tanya pasal power supply, we have enough. Kalau di pantai barat, so we can start somewhere here in pantai barat. We manage kita punya power supply yang surplus yang 300 megawatts ini. We initiate at least one data center untuk the state. That's the first one. And then this is maybe the strategy that we can convince our investor. And then the second question selalunya investor come to is water supply. Okay, do you have enough water supply? Sebab during the time I think kita pernah ada inisiatif mau tubuhkan satu data center tau, back to 2000, selepas MCO if I'm not mistaken. Even sebelum MCO kita sudah ada few discussion with Googles, with everything, sebab kita rasa we do have opportunity to open our own data center, tapi it never been materialized. It was because during the time kita ada masalah air juga. Okay, water supply. Technology back then use a lot of water. Dia memang guna terlampau banyak water. Jadi the only thing yang investor come with us during the time, that technology yang use a lot of water for cooling system and everything. Tapi di Sabah ini, saya rasa kalau kita buka laman web Jabatan Air Sabah tu macam setiap hari ada pencatuan air kan. So this is a signal, not us telling, but investor, Google and Microsoft, when they come and do the research, even desktop study pun, they open up Jabatan Air punya ni, hari-hari ada notis pemutusan air. How can you convince the investor if that happen every day? So this is the thing yang issue sebenarnya, macam stricten us to macam lock the deal that this is feasible. But now sekarang saya nampak teknologi untuk data center ni semakin berkembang dan dia tidak memerlukan banyak air. Ada beberapa tu kita punya kita panggil sebagai kita punya server tu, dia gunakan liquid cooling. Kan dia boleh direndam dalam air apa sebagainya. Jadi dia tidak memerlukan banyak air macam centralized aircon yang menyejukkan the server. Jadi ini new technology. Problem is this new technology are so expensive nowadays. So untuk kita juga invest into that, macam yalah kan orang ada teknologi, dia mau pula kerajaan gunakan, mestilah kerajaan must think some structure how to finance the technology so that it feasible. So saya rasa this is the thing yang menjadi sentiasa tanda soal bila investor come in. And then again, bila saya cakap pasal water, I cannot say anything. Water, kita pernah ada solusi. Kita mau buat Kaiduan Dam dulu kan. Sebab kita punya Talibung semua, kita ada banyak isu supply air tak cukup dan sebagainya. Even di Bandaraya Kota Kinabalu ni. Jadi sebenarnya isu usaha kita untuk adakan kita punya dam tu pun sebenarnya bukan setakat kita menstabilkan supply air, tapi dia juga untuk ialah feasibility seperti ini kan, untuk kita punya data center. I can see that as a whole picture. Yes, government had plan. Tapi what happened during the time, ada sebanyak tentangan lah daripada aktivis, environmentalist, dan tidak boleh merosakkan alam sekitar. So this issue sebenarnya sama dengan isu semasa bakun mau dibuat. Orang menentang bakun dan sebagainya. But again, back to the political will during, kalau Sarawak dia buat saja kan, then dia manage macam gitu. Tapi di Sabah ni, sorry to say, we afraid of our own shadow. Too many things yang menyebabkan kita cannot decide. So masalah kekal menjadi masalah sampai sekarang. Jadi bila kita tidak ada macam political will to decide and move, investor akan dia akan susah sebab dia politically tidak stabil. Kestabilan politik ni sebenarnya adalah indicator investor to come. Kan kestabilan politik bukan bermaksud bahawa kau parti A, saya parti B, kau parti C, kita sama-sama bekerjasama. No. Kestabilan politik must be corrected into the same vision to serve nation.
Itulah kestabilan politik. If we are politically ideology kita berbeza, tapi kestabilan politik kita adalah if we go into the same vision to serve rakyat, to build the nation and to provide. That's the thing. Never happen. Kita nampak seolah-olah kita punya kerajaan sudah ada kestabilan politik, tapi vision berbeza-beza. Kalau kita semua setuju sebenarnya untuk selesaikan masalah air, sebenarnya boleh selesai. It's a decision that you must make. Bukannya daripada Sarawak atau daripada Semenanjung yang kena paksa kau buat make decision to solve you punya water problem. So this is the thing yang logistically happen yang hinders kita punya investor to invest on the data center. Feasibility. Again, bila kita cerita pasal finance, this is interesting juga sebab kita cerita pasal investment ya. Mungkin kita di Sabah ni kan, kalau kita bercerita pasal peruntukan MA63, apa yang mungkin kita faham? Ada orang cakap MA63 20 perkara lah. Ada orang cakap MA63 yang paling popular sekarang ialah kita punya return back 40%. Semuanya ini dalam peruntukan MA63, yes. Tapi ada satu peruntukan di dalam MA63 tu yang tertulis jelas yang kita tidak pernah gunakan selaku negeri yang ada sovereignty. Kalau you cakap pasal tu, perkara 112B sebenarnya membenarkan negeri ni, kita ni, membuat pinjaman kepada mana-mana entiti tanpa melalui persekutuan asalkan dia dipersetujui oleh Kabinet Negeri dan mendapat nasihat daripada Bank Negara. Maksudnya tidak ada campur tangan persekutuan di situ. Tapi kita tidak pernah gunakan perkara 11B dan tidak pernah pun menjadi perbincangan kita. Kalaulah sekarang federal tidak ada duit untuk selesaikan masalah tradisi 3 serangkai kita jalan apa semuanya ataupun back to the data center. Kalaulah kita memang tidak boleh sudah selesaikan masalah data center ni, it was because federal don't have money, state tidak ada money, semua kita sudah kita buat private finance initiative pun tidak boleh jadi. Gunalah peruntukan perlembagaan. Perkara 112B, kita boleh gunakan itu, kita structurekan financing strategi kita, attach kepada data center. Sebab data center now is a green data center. You can attach into the green financial, use you punya peruntukan dalam perlembagaan, we are protected. It's just the one that need to be used never been used. It was because people are so much paying attention on macam federal you must give us back. But you must ask to yourself, if there is any peruntukan dalam MA63 atau dalam perlembagaan tu yang sebenarnya tidak memerlukan federal, senarai negeri you kena selesaikan. Itu tanggungjawab kamu. Tidak perlulah kamu cakap ini isu-isu senarai negeri ni adalah juga disebabkan oleh peruntukan daripada federal tidak mencukupi. Kan? Begitu juga dengan peruntukan 112B bila kita bercerita pasal big investment teknologi seperti ini. Teknologi seperti data center, a very big investment. Green technology, we do have green financing. So, it's up to us. Kita mau pakai ke peruntukan 112B yang membenarkan kita membuat pinjaman tanpa melibatkan federal ataupun tidak. Sebab itu kuasa kita dan dia perlu dibicarakan di dalam Dewan Undangan Negeri. Dan dia sebenarnya ini boleh jadi sebab dia melibatkan wang yang banyak, investment yang tinggi dan long term investment juga. So kita boleh strategikan 112B sehingga kan kalaulah kita betul-betul want to execute this data center, that's the way for me lah. If not, then we just talk macam empty lah. Macam tu. Okay. Saya sambung dulu sebelum kita end. So boleh. basically kan yang macam apa yang Dr. Jennifer cakap tu, we do loan overseas money kan to support our kita terbitkan bond ke ataupun sukuk ke tu to finance this data center lah kan. Cuma I think kerajaan Malaysia mungkin juga Sabah kita ada satu bad experience during the 1998 punya Asian financial crisis. Pasal bila kita buat loan di luar ni kan,
then because of the speculation currency kita kena attack, so dia punya cost of loan tu makin naik. Jadi itu yang kita takut tu, dan negara sangat-sangat jaga benda ni lah. So in order for kerajaan negeri Sabah especially to go for this way, dorang memerlukan support lah. We can support, no problem. We definitely can support. Itulah. Okay. So itulah kali kan kita rehat dulu macam pasal very mind blowing. Kita punya data becoming bigger ni sekarang. Macam becoming bigger. Tambah rambut putih aku gitu. Alright, so kita berhenti dulu dan jangan ke mana-mana, kita kembali sampai sini. Thank you. Selamat kembali ke TV Teh Tarik. Sejak kita ada banyak TV Teh Tarik ni, kita ada sikit, ada confuse sikit. Clearly TV Teh Tarik. Okey, jadi kepada penonton-penonton di luar sana, seperti biasa jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe. Sokonglah pergerakan TV Teh Tarik, dan juga kita punya kawan di sini Anak Laut Podcast. Ya, Anak Laut Podcast like juga ya. Like juga. Okey. Jadi ni anak UMS. Ini anak UMS. Saya betul-betul anak UMS, membesar di UMS. Okey, jadi kita kembali lagi ke cerita kita data center. Tadi betul-betul mind blowing. Cuma saya mau correct lagi daripada Dr. Saizal dan juga Dr. Janifal berkenaan kepentingan negeri Sabah ataupun Malaysia ni have their own data center. Okey. Apa itu? Ya, okey. So, sebelum ni saya pernah ikut satu forum. Ataupun to be more precise, Forum Ekonomi Malaysia lah di KL lah masa tu. So, dia jemput satu pakar ataupun pengarah data center daripada, dan juga AI teknologi daripada negara luar, dan orang itu kongsikan pengalaman dia. So ini berdasarkan pengalaman orang itulah yang saya cuba ceritakan. So saya rasa menarik untuk kita kongsikan. Dia satu subuh tu dia tinggal di kawasan yang berhampiran dengan masjid. Okey. So dia terbangunlah subuh tu kan. Tapi biasalah terbangun subuh kan begitu kan. Sebab dia terdengar itu azan. And then terfikir dia satu idea. Dia kata, cuba dia bilang, saya tanya dengan AI, apa dia punya perception terhadap azan itu tadi. So dia tanyalah pelbagai jenis AI kan. Dia tanya sana, dia bilang, saya terbangun bila saya terdengar azan. Bukanlah dia personally terbangun sebab dia rasa azan itu discomfort dengan dia, tidak, tapi dia terfikir untuk tanya soalan tu kan. So dia tanya dengan AI, dia kata, apa macam saya address perkara ini. Bukan juga dia bilang isu ataupun masalah, tapi apa macam dia deal dengan perkara itu. So masing-masing AI ni, masing-masing buatlah dia punya, kata orang, keluarkanlah output dia. Salah satu output yang dia rasa sangat menarik adalah output yang cadangan AI itu. Dia kata, kau pergi, dia bilang, masjid tu, kau beritahu dengan orang yang buat azan tu tadi. Dia bilang, kau berhenti berazan dan kau cadangkan dengan dia, ubah waktu azan subuh dia tu. So dia pun kata macam, this is the effect ataupun kesan bila mana kita terlalu bergantung kepada AI, yang mana ianya menghasilkan keputusan yang terlalu generik. Kalau kita relate perkara ini dengan state ataupun pembuat keputusan secara umum lah kan. So kita tidak nafikan bahawa ada pembuat keputusan di luar sana yang sangat bergantung kepada AI dalam melaksanakan ataupun membuat keputusan masing-masing. Dan imagine keputusan dia itu sudah semestinya keputusan yang bersifat generik, kerana dia bergantung kepada AI yang tidak mempunyai maklumat lokal bagi sesuatu kawasan tu. Maklumat lokal ini dia kebiasaannya diakses ataupun lebih mudah diakses bila mana kita mempunyai data center kita sendiri, dan kita masukkan data kita di dalam data center itu, dan kemudian dimasak ataupun diproses oleh AI ini untuk membuat keputusan yang bersifat lokal ataupun localized information, which we currently don't have. Since we don't have this data center yang bersifat masalah kan, ataupun bersaiz besar lah kan, berskala besar, yang memuatkan pelbagai data peringkat negeri maupun negara, how do we expect AI ni membuat keputusan yang lokal? Sudah semestinya keputusan dia itu generik, dan bila mana keputusan dia itu generik, for sure dia tidak akan dapat
address the issue 100% accurately. Mungkin keputusan dia sama macam keputusan pakar yang tanya pasal azan. Azan tu, which is a very basic question. Imagine if you ask a very complicated economic issue, kau tanya dengan AI tu, macam mana dia mau address the question? Dia bagilah keputusan yang kata orang generik. Kau buat jalan raya, dia bilang kau pasang lampu jalan walaupun dah ada orang lalu di jalan raya tu, begitu. Dia bilang kau pasang air walaupun penduduk di kawasan itu satu rumah saja. So these are the things kenapa kita perlukan this data center, kerana keputusan dia itu ataupun output dia itu yang kita inginkan bukan setakat data center itu, tetapi bagaimana data center itu membantu ataupun memanfaatkan kita dalam membuat keputusan ekonomi kita supaya ianya lebih bersifat lokal. Okey, Dok, bukan apa, saya punya pengalaman kan, tapi ini bukan state punya report lah. To be frank, ini bukan state punya report, tapi ini adalah report daripada badan di luar sana lah. I don't want to name it lah. Tapi bila saya baca itu report kan, saya rasa macam even dia punya output tu kan very macam suspicious bah. Sebab saya rasa dia macam terlalu generic dan sangat tidak berkaitan dengan konteks yang dia cerita tu tadi. So macam sampai saya suspect yang bukanlah kita mau menuduh siapa kan, tapi sampai saya suspect bahawa ianya disebabkan oleh dia bergantung kepada mekanisme ataupun AI lah kan, yang ialah membuat keputusan yang bersifat generik tu lah. So itulah geng, kalau saya boleh bagi input pasal the importance of AI, which is for us to produce a localized decision. Yes, to produce this localized decision. Mungkin saya mau tambah sedikit ya, Doktor. Saya rasa to produce localized decision ni sebenarnya need macam local thinking framework. Ya, dia kena ada kerangka pemikiran lokal. Tetapi masalahnya dengan AI yang generic, yang bukan kita host sendiri, yang mungkin di host di India, Singapura ataupun di Taiwan, dia sebenarnya based on crowd punya information, where siapa-siapa sajalah yang gunakan. Then bila you prompt into a very specific local issue yang berlaku di Sabah, they're trying to make the thinking of answer tu, cara dia jawab tu sebenarnya dia generalize for all population yang use the system. So that's why lah berlaku general decision. Bukan dia tidak boleh think specific, tapi dia think based on population. Kalau localized issues, population dia adalah local population, different context. Sebab itu AI yang ada sekarang ini, yang kita biarkan orang host untuk kita, sebenarnya AI itu based on, ialah memang konsep. Dia konsep. You cannot ask them or train them hard untuk you punya local context. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kenapa kenapa data center perlu untuk Sabah, sebab pertama, kalau kita ada data center kita sendiri, of course kita boleh host kita punya AI sendiri, dan kita boleh feed information kita sendiri di dalam AI itu, sebab kita yang control AI itu. There is no way leakage kan. You hire AI engineer, develop the same, sebab ChatGPT ni interface macam search engine biasa, tapi di belakang dia tu adalah programming yang semuanya engineer boleh buat pun, sebab dia adalah open source yang kau boleh programkan di mana-mana komputer, asalkan komputer tu on your control. So sebab itulah saya cakap tadi, bila kita bercerita berkenaan dengan we want a very specific decision which can be localized, we want overall control on the data yang kita ada, we want to host our own punya tu, keep into our own context. Kesemua ini sebenarnya adalah indication bahawa we must have our own data center supaya ia boleh feasible, dan kita, kalaupun kita mau gunakan AI dalam pembuatan polisi dan sebagainya,
please use AI yang you train your own, yang you control your own, yang you know what he's doing. Apa yang AI tu buat, you tahu apa di belakangnya. Sebab itu AI sebenarnya kita boleh programkan dia punya thinking framework tu. Kita boleh framekan dia punya thinking system dia macam mana. Kita boleh frameworkkan dia decision making dia pakai frame apa. Kita boleh macam mana cara dia buat problem solving. Dan barulah kita boleh buat macam mana kita programkan communication dia dengan kita. Ini kita kontrol keseluruhannya. So namalah AI itu apa? Sabah AI whatsoever. You host yourself. But this one impossible now sebab kita tidak ada platform dia. Macam university lah sekarang. Sekarang ni isunya sekarang saya bagi analogi lah. Kita cakap macam gini. Saya anggap beginilah. Orang Sabah ni tidak ada yang pergi universiti sebab tiada universiti. Tapi kita semua tahu universiti melahirkan graduan yang akan akhirnya memberi kualiti tenaga kerja yang bagus. Tapi kita tidak ada universiti itu. Jadi macam apa yang kita perlu buat? Kita wujudkan universiti supaya apa yang kita faham pasal graduan universiti yang akhirnya ada ilmu yang diperlukan untuk membangun state ni menjadi possible. Isunya sekarang ialah kita tahu kita perlukan AI yang kita boleh kontrol sendiri. Kita tahu kita perlukan localized decision yang memang logik dengan konteks kita. Tapi kita tidak ada tempat untuk jadikan benda tu. Kita tidak ada data center yang execute benda tu. This is the problem yang bila kita tidak looking into how pressing issue is having our own data center so that we have platform yang we can control, put context into our own issue, our problems, our solution, so that barulah kita go to the next phase. Kita ask pula kita punya ni penjawat awam semua guna kita punya AI apa sebagainya sebab we know what they've been doing. It's under control. So this is the thing yang saya rasa a solution to elakkan generic answer macam gitu lagi. So sebab itulah this is a good perspective. Then the second one mungkin kalau bercerita pasal economic value untuk AI, this is a very interesting things yang I really want to share to everybody. Data center ni dia perlukan traffic dia. Dia perlukan jalan raya dia juga. So kalau sekarang ni kita cerita pasal kereta, kita mau pakai kereta. Isu kita sekarang ni adalah kita cerita pasal Lamborghini. Kau mau memandu Lamborghini, kau pun sama, saya pun kita setuju. Kita mau pandu Lamborghini. Lambo ni, okey, kita ada sudah kereta. Tapi jalan kita berlubang-lubang, tidak sesuai untuk Lamborghini tadi tu. Sama kesnya dengan kereta dengan data center. Kita tak boleh cerita pasal having car without road. So we must solve our road issue first. Di Sabah ini bukan setakat jalan kereta kita ni bermasalah, jalan digital kita pun masalah. Kita ada dua lebuh raya sebenarnya yang sangat penting dalam modern society. There are two highway that are very important highway. It's a physical highway yang jalan tu semua road tu, and then digital highway. Digital highway ni inilah fiberization. So di Sabah ini yang saya faham, kita ada Celcom Timur. Kan Celcom Timur diberi mandat untuk install highway, digital highway kita, which is fiberization project sekitar Sabah ni. Okay, apa yang berlaku dengan ni, dorang macam bolehlah katakan highway tu untuk 2 kereta lalu. Untuk data center kita perlukan 8 biji kereta lalu dalam masa satu masa. 8 lorong lah. 8 lorong. Tapi yang kita ada sekarang ni, facility highway digital yang kita ada ni, hanya ada beberapa kawasan saja boleh melalukan 2 biji kereta. Yang lain satu one way, 1 biji kereta saja. Sometimes juga highway tu pun terputus-putus. Macam physical road lah cerita. Macam physical road sama. So digital highway kita pun ada isu juga pasal itu. So sebab itulah saya cakap, kalau kita mau having our own data center, like having our Lamborghini, we must solve our road issues, our digital highway issues. Sebab we know Lamborghini ni sebesar 8 laluan kereta. Kalau you ada
laluan digital yang sangat sempit. Macam mana mau kasih masuk AI semua di dalam tu? Macam mana mau execute data yang terlampau besar ni? Big data tak boleh lalu. So this is the issue yang sebenarnya kita ada di sini. Ada dua isu. Pertama, kedua, kita ada highway. Dan highway tu menghubungkan, kita dulu ada satu Malaysia punya projek. KRIM kalau saya tidak silap. So KRIM ni adalah laluan rakyat satu Malaysia. KRIM bukan KRIM dia, kalau saya tidak silap, correct me, saya kena tengok balik apa nama projek tu, tapi dia adalah underwater sea punya fiberization. So kita connect di laut, dan itu dia connect di Sepanggar ni. Dia punya terminal. Saya boleh cakap lah toll station dia ada di Sepanggar. Dan that's the only one yang feeding semua AI kita pakai di Sabah ni masuk dari situ, keluar dari situ. Communication dia daripada situ, data kita semua. The only one untuk Sabah. Dan sebabkan itu jugalah bagi saya, yes, we can have our data center, but you must kasih widen sikit batu jalan digital tu. Okay? Pantai Timur sebenarnya adalah kawasan kita boleh panggil sebagai pocket area. Kalau digital highway, Pantai Timur adalah pocket area. Sebab kenapa? Di sana kita ada Manado. Manado is the macam center of fiber. Di Kalimantan sudah ada 2 center of digital highway fiber di sana. Baru-baru ni Tarakan sudah ada masuk. Indonesia akan masuk lagi nanti, pergi ke Guam highway dia. Ini jalan. Kamu tahu jalan dan air itu sebenarnya kebanyakan air di situ adalah air kita, perairan kita. Tapi kita tidak ada highway di situ. Yang mana penduduk, kalau kita connect this digital highway, kita boleh connect 30 juta penduduk daripada this region alone. Daripada Sabah, selatan Filipina termasuklah Palawan, dan juga kepulauan-kepulauan kecil Micronesia ni, dan juga beberapa kawasan di Kalimantan. So ini sebenarnya populasi yang agak besar, kepulauan kecil yang digitally disconnected. Dan kalau mengikutkan saya punya anggaran 30 juta pengguna di situ yang ada masalah connection into the digital highway. Dan kita ada laut, tanah yang sepatutnya kita buka untuk connect another highway di sana. Kalau Indonesia take this opportunity, which they already did, we lost the economic value there. So, kita tidak lagi menjadi ni. Dan kita biarkan sahaja this economic opportunity pass our kaki macam gitu saja. So, this is the thing yang sebenarnya kita kena looking into. Kita macam ada resources, kita ada space, kita ada kawasan yang kita boleh bangunkan, economically viable. Tapi, what happened? Kenapa sampai sekarang no one saying it? Kenapa sampai sekarang we are so eager on having our data center, but highway just only one car can go through. Dan kita ada kawasan yang pocket area yang saya cakap tadi, yang can connect 30 millions, bigger than population di Malaysia yang kita ada ni. 30 million di sana kita biar begitu saja. Sebab itulah sekarang ni pembangunan ekonomi di Pantai Timur kena melihat dalam perspektif sebegini. Kita looking into the blue economy and everything, but again, everything is all about data now. So if we develop this, I'm sure there must be an economic value yang Pantai Timur sendiri can be resilient and independent by their own sebenarnya, running this digital economy punya opportunity. And Grab, someone need to do that lah. Yeah. Betul-betul very interesting. Dan ya, mungkin juga antara sebab kenapa kita tak tap the market apa semua tu kan, mungkin macam orang-orang macam saya ni lah yang dah faham kan, use TikTok, use AI, use ChatGPT, use Gemini, use Copilot apa semua kan, tapi tak tahu impact di belakangnya macam mana. Kadang-kadang kan tengok apa lambat ni kan, kadang-kadang lambat apa semua kan. Oh, because we only have one topic. Lepas tu baru saya tahu selain kita ada jalan raya ni, kita ada jalan digital juga kan. Benda
yang saya nak tahu. To be honest, saya nak tahu. Ya, saya sejujurnya saya memang dah tahu benda ni, dan hari ni ya mungkin lah itulah kita cakap learn to unlearn apa semua ni kan. Kita belajar lah. So ya. That's So also the reason kenapa kita sentiasa bawa tetamu-tetamu yang apa ni kata orang subject matter expert. These are the things yang kita beyond our expertise. Exactly. Even if we have knowledge to certain degree, but we need someone who has the license to say so. apa itu? Begitu. So seperti mana Dr. Jennifer sekarang ni lah yang bercakap tentang digital highway, all these mind blown concepts, because he himself is a data scientist. Have been into the industry for many years. Many years. Yeah. So conclusion dia macam mana saya mau cakap ni begini mana mungkinlah orang-orang yang macam saya ni kan, yang buta digital I really don't know about this one semua ni kan, tapi mungkin juga pemimpin-pemimpin di luar sama tu berada di situasi yang sama lah. So that's why we need an expert to explain to them apa pentingnya data center ni yang localized. Okay, so pasal apa bila macam Dr. Saizal cakap output to generic, sometimes the output is not suspicious apa semua kan. Pasal itu kita perlu hati-hati pasal pembuat dasar ni bila macam saya kan, kalau saya buat silap on the keputusan kan, mungkin saya punya anak isteri akan menerima impak lah. Tapi kalau pembuat dasar salah buat dasar, dia punya implikasi tu satu generasi, dua generasi. We never know. Okay, so it's a very dangerous situations lah yang kalau kita dah address betul-betul, impaknya sangat sangat crucial lah, sangat teruk lah. Okay, Dr. Saizal mungkin mau conclude. So nothing much from me, geng, sebab geng pun sudah sum up nicely there, except for the fact that kita akan ada lagi episod seterusnya yang akan melibatkan Dr. Jennifer. Tapi kita sudah beritahu dengan dia tadi lah, kasih tarik kepada ekonomi. Kasih tarik kepada ekonomi. Mana yang suhu dia itu, temperature dia itu tinggi sikit, itu kita boleh reserve kepada dia tarik panas. Begitu. So that's all from me. Thank you very much, Doc. Thank you so much for having me, and thank you everybody. Okay, so kepada mereka di dalam luar sana, teruskan menonton, dan seperti biasa saya ini macam biasalah sentiasa promote. We never know we are going kita mau pergi mana, tapi ya teruskan like, teruskan share, teruskan komen, dan teruskan subscribe. Sokonglah pergerakan TV Tarikan. Thank you. Bye bye.